Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga. Abarasirwa hanze bagahushwa ntabwo leta y'u Rwanda ihusha iyo yarashe. Nta nubwo dushinzwe umutekano w'inkozi z'ibibi zijya kuba hanze, ntabwo dushinzwe umutekano wabo. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi ubugeze nkaho w'injangwe n'imbeba, aho ibihugu byombi ubu biri kureba nayo. Muritegura ntimugire ubwo bajya turazinanye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cyami batigeze batunesha. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ati Burundi bwiteguye neza guhangana n'abanyarwanda. Yanatangaje ko azi neza ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi. Ati mwebwe gusa mwitegure nimugire ubwoba. Ati bariya turaziranye mu Bugesera turaziranye cyane ko ku ngoma ya cyami batabashije kutunesha. Ati buse nibwo badushobora. Iki gihe uyu mukuru w'igihugu yanatangaje ko izi ngabo z'u Burundi zigomba gushyirwa hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bagategura intwaro zose bafite ziremereye ahitegeye umwanzi. Ati naga abarundi twese twakwemera gupfa nk'abanyekongo nk'ihene gutyo gusa. Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bakitwa nk'impene ukunyene. Hari abantu b'abagabo bakanura. Mu minsi yashize Perezida w'u Burundi yanavuze ko u Rwanda ari rwo ntandaro y'amakimbirane yose ari mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Yagize ati Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir. U Rwanda ni rukomeza kwigarurira ibindi bice by'ibindi bihugu. Ndabizi neza ko ibi bizagera no mu Burundi kuko bari no kwigisha urubyiruko rw'impunzi aho ubu baruhaye intwaro rukaba ruri no kwinjizwa mu ntambara zo kurwana muri Kongo. Umunsi umwe bazashaka kuza no mu Burundi kuhafata. Ntituzemera intambara rusange. Turabizi neza ko gahunda yabo ari ugutegura ikintu runaka kiturwanya. Amahirwe hari nuko mu Burundi twabimenye. Niba umuryango mpuzamahanga bareka bakabikora, aha mu Burundi ntituzemera kugirwa ingaruzwa muheto. ubu rwose ngo Burundi bwiteguye neza guhangana n'umwanzi. U Rwanda narwo ruti nimba muri abasore muzaza, cyane ko u Rwanda narwo rwemeje neza ko rwakora icyo ari cyo cyose ku kiguzi icyo ari cyo cyose mu kurinda umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. U Rwanda ruvuga ko ari wese watinyuka kurwataka uko yaba yariteguye kose ngo azasanga yariteguye kuruta uko yiteguye. Izo nkozi z'ibibi iyo zivuze ko zigiye kuzana intambara mu Rwanda, zaba izo zaba bazishyigikiye bazabigerageza tuzabakubita ntibazamenye icyo bakora. Gusa ariko Burundi nabwo bukagaragaza neza ko rwose ubu bwiteguye guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda. Ni ijambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga igihe icyo ari cyo cyose ari imbere y'abaturage cyangwa ari mu nama ari kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu bagenzi be. Ni ijambo ririmo ubushotoranyi ndetse no kumva bashaka urugamba cyane ngo bagahangana n'u Rwanda. Intambara y'ibi bihugu irashoboka. Mu gihe intambara yabibaye se ninde uhabwa amahirwe menshi yo kumanika amaboko hagendewe ku ngufu ibi bihugu byombi bishora mu gisirikare cyabyo? Ninde ufite igisirikare gikomeye ndetse n'ibikoresho by'intambara biremereye cyane ku buryo ahabwa amahirwe yo gutsindira urugamba mu gihe intambara yabibaye? Mu gusobanukirwa ibyo byose nimba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Burundi ni igihugu kiri ku buso bw'ibirometero kare 27,830. Buruta w'u Rwanda ibirometero 1,492 kuko u Rwanda rwo ruri ku buso bw'ibirometero kare 26,338. Ibihugu byombi biri mu bihugu 10 bya mbere bito cyane ku mugabane wirabura Afrika. Burundi kandi butuye n'abaturage barenga miliyoni 14 n'ibihumbi 390
naho u Rwanda rwo rutuwe n'abasaga miliyoni 13,600,000. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amashusho ye yakunze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nagafatwa nk'amashusho agaragaza umukuru w'igihugu gusa, ahubwo abenshi bayahererekanya bagamije kwisekereza abantu. Ubyumve neza ko imbwirwaruhamwe z'uyu mugabo abenshi bazifata nk'ibisekezo. Tuvuga n'ukuri mugabo hoya nyari cyubahiro umukuru w'igihugu wahehe. Hari n'abajya batera urwenya yuko yakabaye kuba yaratumiwe mu birori by'inkunda rubyino by'abanyarwenya bibera hano i Kigali bya Jenny's Comedy. ngo twaje kurondera ikori twebwe bwa mwaraririye mwambwamwe ngo twaraririye twebwe bwa. Ibi byabaye nk'igihe uyu mugabo avuga ko Burundi ari cyo gihugu cya mbere gikize ku isi hose, nyamara ari cyo gihugu kibanza imbere mu bukene buteye ubwoba. Ubyumve neza ko 87% kw'abarundi bose byibura ku munsi badakonsoma amafaranga 2,000 by'u Rwanda. Ni abasaga miliyoni 12,180 bose babayeho mu kigero kiri hafi munsi y'ubukene. Ni mu gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari umwe mu bakuru b'ibihugu bakunze kugarukaho kenshi mu bitangazamakuru bikomeye by'isi yose, ndetse imbwirwaruhamwe ze ziba zuzuyemo ubwenge ndetse n'ubuhanga buhanitse cyane. Ni n'umwe mu baperezida bamaze igihe kinini ku butegetsi kurenza abandi bakuru b'ibihugu bigize uyu mubumbe dutuye, kuko yatangiye kuyobora mu mwaka wo muri 2000. Icyo aba perezida bombi bahuriyeho nuko bahoze ari abasirikare bakomeye, kuko bombi isibye ko bafashe imbunda bakarwana ku rugamba banageze ku ipeti ryo hejuru cyane rya General Major, Major General. Bombi banasobanukiwe neza ibijyanye n'urugamba kuko barwanye intambara zo kubohora ibihugu byabo. Bose bavuga ko biteguye intambara, umwe akavuga ko adatinya undi akabwira undi ati ngwino n'ubundi turebe umugabo. Umwe ati nsobanukiwe neza iby'urugamba ndetse n'iyi ntambara yabera iwanyu. Mu mwaka wa 2025 umusaruro mbumbe cyangwa se GDP w'igihugu cy'u Burundi ni miliyari 14,400,000 z'amadolari ya Amerika, mu gihe umusaruro mbumbe w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se GDP ari miliyari 14,200,000 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cy'u Burundi, Burundi National Defense Force, mu mwaka wa 2024 cyashoyemo agera kuri miliyoni 147,300 by'amadolari ya Amerika. Nakabakaba miliyaride 208 na miliyoni 577 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Ni mu gihe igisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, cyo gishorwamo miliyoni 180 z'amadolari ya Amerika buri mwaka. Nasaga miliyaride 254 na miliyoni 880 mu mafaranga akoreshwa hano mu gihugu cy'iwacu Rwanda. Kugeza ubu Uburundi bufite abasirikare bari ku kazi 31,000 n'inkeragutabara zirenga 150,000. Ni mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda ho habarizwa abasirikare bari ku kazi 35,000 ndetse n'inkeragutabara zirenga 5,000. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kijya gishyirwa ku rutonde rw'ibihugu 145 bya mbere bifite igisirikare gikomeye ku isi hose, urutonde rukorwa n'inzobere mu bijyanye n'ingufu zose za gisirikare, Global Firepower. Ariko muri ibi bihugu 145 u Rwanda ruri ku mwanya w'111 kuri urutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi hose. Ni mu gihe Burundi bwo butajya bunashyirwa ku rutonde rw'ibihugu 30 bya mbere bifite igisirikare gikomeye hano ku mugabane wa Afurika. Ariko nanone ntabwo bushyirwa mu bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare giciriritse hano muri Afurika. U Rwanda rwo ntabwo rujya rushyirwa mu bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye muri Afurika, ariko nanone ni rujya rurenga imyanya yegereye 10 ariko itarenze 20 y'imbere. Igisirikare cy'u Burundi kirwanira ku butaka kibitse bifari 10 birwana ku rugamba byo mu bwoko bwa T-55, mu gihe u Rwanda rwo rufite ibifaru birwana ku rugamba birenga 90 birimo 25 byo muri ubu bwoko bwa T-55 bikorwa n'inganda z'Abarusiya ndetse n'Abashinwa. U Burundi bufite ibimodoka by'imitamenwa hanini biba byubakanywe intwaro ziremereye cyane zirwanishwa ku rugamba. Ibi bimodoka babifite birenga 170 kandi bigezweho, bimwe birwanishwa cyane ku rugamba mu ntambara ibera ku butaka. U Rwanda rwo rufite ibimodoka nk'ibingibi birenga 360 n'inshuro ebyiri zose ugereranyije n'ibifitwe n'igisirikare cy'u Burundi. U Burundi kandi bunafite intwaro zimwe ziremereye zirasa kure cyane ariko ziri ku butaka zisaga 30, aho imwe yo muri ubu bwoko byibura iba yarasa mu birometero 15 kuri 20 uturutse aho ziba ziri. Ni za ntwaro zikubitira umwanzi kure cyane atarana gusatira. Intwaro nk'izi rero mu gisirikare cy'u Rwanda zirimo zirenga 74, nazo zirimo amoko 3 agenda rutanwa ikoranabuhanga ry'ubwirinzi ndetse no guhamya igipimo kiri kure cyane. Ese waruzi ko u Rwanda ndetse n'u Burundi bose bafite ibifaru bya BM-21 grade, bimwe biba byarasa rokete nka 40 zikurikirana byihuse cyane ubudahagarara. Ni ibifaru birekura umuriro uhambaye bikagusha imvura y'ibisasu ku mwanzi.
Mu Rwanda babifite biri mu moko abiri ariko byose bihuriye kuba bigendera ku mapine 8 kuri buri ruhande. Mu Rwanda bafite ibifaru nk'ibi bitanu byo mu bwoko bwa RM-70 multiple rocket launcher bikorwa n'Uburusiya. Bafite n'ibindi bitanu bya LAR-160 multiple rocket launcher byo bikorwa n'uruganda rwa gisirikare rwo muri Israel. Uburundi bwo bufite ibifaru nk'ibi ngibi 12 nabyo bikorwa n'Abarusiya ariko byo bigendera ku mapine 3 kuri buri ruhande. Igisirikare cy'u Burundi kirwanira mu kirere, Burundian Air Force, gitunze indege z'intambara 16 za kajugujugu zirimo izo mu bwoko bwa Muri Mi-24 Hind helicopter ndetse n'izitwa SA-342 Gazelle helicopters. Naho igisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere, Rwandan Air Force, cyo gifite indege z'intambara zirenga 26 ziganjemo kajugujugu zirwana ku rugamba za Muri Mi-17 n'izitwa Muri Mi-24 wongewe n'izitwa Muri Mi-35 ndetse na za drone zirwana urugamba rugezweho uyu munsi zitwa Bayraktar TB2 zikorerwa muri Turkiya. Ibi bihugu byombi nta na kimwe kugeza ubu gifite indege z'indwanyi zimwe zizwi nka fighter jet, zimwe zigera ku rugamba zigahita mupfa nukira. Ndetse kandi u Rwanda n'u Burundi bose nta n'ufite za ndege zigaba ibitero biremereye cyane maze zigahita ziburira mu myotsi umwanzi atararabukwa kimuhitanye. Izi ndege rero ubu ntago ziri mu Rwanda cyangwa se ngo Burundi bwe buzifite. Gusa ariko ibihugu byombi bifite intwaro nziza zigezweho z'ubwirinzi bw'ikirere, aho ubu ngubu u Rwanda rufite intwaro zitwa Yishan Soft to Air Missile System. Ni igifaru cy'amapine 3 kuri buri ruhande kiba gifite misile 6 ku 8 ziga ibisasu mu kirere zikabizimya cyane cyane bimwe bigurukira ku butumburuke buri hasi. U Rwanda runafite ubwirinzi bwa Sky Dragon 50 medium range surface to air missile, ubwirinzi bukorerwa mu Bushinwa buba bwubakanywe n'ikoranabuhanga rya radari ndetse n'intwari irasa misile ariko za misile zindi zizimye izindi misile. Mu gisirikare cy'u Rwanda ubu harimo n'intwaro zitwa Manipad, Man Portable Air Defense System. Izi zo n'Abarundi barazifite. Ni intwaro abasirikare bashyira ku ntugu zabo maze bakazirashisha zikarasa urusasu ruremereye cyane mu kirere, urusasu rukurikirana ubushyuhe bw'ikintu runaka nk'ubw'igisasu cyangwa moteri y'indege maze kikabishwanyaguza burundu bigahinduka nk'ifu. U Burundi kugeza ubu bunafite machine gun zirekura umuriro uremereye cyane za 14.5 mm machine gun, zimwe zinahanura indege igahanuka bucuma. Ese wowe ukurikije uko ubibona mu mboni zawe ubona ari nde waganza undi muri iyi ntambara igihe yabibaye? Mudusangiza ibitekerezo byanyu mubinyujije muri comment. Mu gihe wakunze ibyo nkora kandi ubushobora kuba wankurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.